السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. سورة النحل لا سلام بتا تفسير به اللي سلين ورنا القرآن سورة تاني ورنا اللي آية مغني فلنا تام سورنا تفسير من الدمنا علينا إن شاء الله تعالى. جغرافو موان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
jokara suratul nahl aya muga ani konondo bandola sula bisabana aya bisabana opma amna damina okelela mo konondo na الذين تتوفاهم الملائكة يرتوينا من أمي إني ملكو بي أولوني بولا ظالمي أنفسهم كاسرو كما كويرتويا فألقوا السلام ودو مرتي أن انتي سون وبو بلاك رففو كيرا مجيغي أن مصني كوبوتا يردي ما كنا نعمل من سوء أنغدي كجو كسا بلا على كوكمتوي إن الله عليم بما كنتم تعملون سيكلي كيتاي تغمو ومسو أنو يرمى جيد دكرين يوا أكيكادو ألا علي دونك باي فنا فميني أبموك فادخلوا أفما أيدو أبواب جهنم الدوفة خالدين فيها أو بدو ما كني فلبيس مسوى المتكبرين يرتج ويرسا يرمي نوكرا يربو يناو أولو سبتي يرأي خالدون فيها ودقر منا باجرا وبدو ما كناي ما جانب دون غايا كانغارو كافو دقريا دومني على أول ولا سورة هود كنا كدومني غرايدي فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لو فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك كفوا دومني ميمي فو قرآن فامرو فيها ani min warani aya wanana ko dumini korote haketa la de ma damati samawati wal ard ko sangulo o kundey adarade dugulo kundey adarade dono binake o flash faratigey o adamade mi nganyana ma kra sangulo jugoro dugulo ka ofma ko na fora o kunga abidume o ko yenyana ma mi ngadu dugulo ka an sangulo jugoro aka 2 minutes saka tama haka ga nata manoka kuma ale ala duna gashila ite wati mi oto an bi daga todi e kundei inana wodoro na kai tei kuma khalduna ma fo janwa don ga to ko akorode atilama ye kanyana ma mingara du kolo ka sangolo joro ma dama to so wato lar amma me to ka dayo de olu flabe fana dambe onde e fana dambe e kanyana ma kara o flade ni nyanje du kolo ka sangolo joro e ka jugu ko jugu ma ja jugo haga bala boy kuma ko khalduna korode du meni dayo de illa ma sha rabbuka ko janama de rabbetna o haga kayre ala bi ya fado mo pian ni ne ka kila ngani ya fare mo kondi ya fama sama do rote inna rabbaka fa'alun lima yurid wona ala bi fenga femnu ye nja aw de se ka fenga femnu ya janne do waw nyinga wona ti nyinga ma fe ala jina do bona kunga abir segin da kuriya kile ka kono kiriti gara ka ba ala jina do bona mina do ala jina kono akonga ko fana obi dume ko nga dume ni ngoro ma dama samawati wal ardu sangolo andu kolo o e men haka minga ko aw ala jina dew a wa fana ka bara akara sangolo jugoro akara du kolo diga sangolo kunde o dara du kolo kunde o dara aw fana ka nyina ma kera o fla de gade o fla ni nyonje aka bara nyimo ma cha tugo tugo da mala de waru ka ala jina abi dambulo gori kadaka e ka kewale ma ka tugo tugo da mo konna ka sore mana ye bara gaba itali ngoro ye bara gaba ko ma fana ngani mo awala jina don wa fana bi kunde ka bulo gori kadaka hake bo ko febela
on gami mi aljina tara ko ata'an ghayra majzuzin Paul jina do awta ko tige baliya kadaka ne bi do fara aw ka nyumanga ne ala bi do fara nyuma daga ne ti fara jugumanga on ne ka fara min gara nyumanga sa de kama ofuma banji wata aljina na ata'an min rabbika ghayra majzuzin aljina ne ala ka turu ngore banji wata lela kadaka ne ala nyingon me fewena o te ka ba ganna ko na aw fana ka wole mo wa fana tabbe ko janama dunga janame o bi ba mi kadaka adayu ko wole jugu mawni wa arma daga fefe da mala ngai ko bi do fara nyuma daga ni do fara maka jugu manga o kuma akala jina so abambali ya odeni ni blaga wala le do surangale ngono o kuma janame so ko khaldina ka ko ni do janame ko ti bo o kuma fude o kuma langolo ni ni ala fla kon be ko kele zoro ka kele ndo janama kono kon yo ko bane bolite ngala teflay to be ala ka dambe ni ana mande ya no ka dambe ni wa ka foyte ko na o kata ke ko kuma katedo tasmana klube aka ke ka deli ko abada ko bani tola o ala be mi ala do de mi ni anyiru hakila anni ko rajale do adana ta bota ande ko kere seki yarma ni nyabla tasmana ko be ke deli kat lejulge e babo wala ko o ka hine anaka magari borane ta kono gona ta ma kama ko do jano kono ko tibo tena ala kainde o ya kamira jugo do ba fa ya ko e al frauna ulu ka do an fana ka aljina kono e chendo adonga ko Firauna ananyo na minu ni bo luka kafira dandama me o ka baraju ma ke to da malaw ala to fefara ma ka baraju ga amma cha to da bala wa kira ka nyama de konna sangulo juro andu kuluga wala ko ma ka dumel tite mo ka no kira ala kira to nji to kila onda ala jina janama bana o bitami o bitala jina kono ga o de mande sa ku ga to ga jina kono eta do ka baraba soro wa so ni ga jude ko ka do ngal jina kono e ga mu yalla jina ala ko ga barano te ma ka barata jina soro ne ga turu ngoro o dana al jina kono anna be daraja kelena anne ina be daraja kelena o fana te keleni e suni selemini ala batum ni yira minem nu ngenno ni ni nyaado ni ndona o badam no asre tara e be nyefe ngaere ko akra do jana ma kono sa ala ko no do yira ki la fi ala batulla e ga foyte ja al jina soro no do yira ki la fi ale ta ka dambe do to tasmana ele ta ka to ya ira ki lafiya ne batulla aka batuti foy nyene alay arama ni ka batuti foy nye alay wa nga ko tawti foy chay o may dis ko ma doni bela ka la jaba ka ba fara ka dal jina kono na faram be be jina kono o chenga ha je kono no be nyongono de ame ba mi ngo yanno e ka nganyina me tuma chula je ka boya ka taburu shikono to nabe chugo dola sunu nogale do sigero ere dayero abe ko ala ko be je kono de e bo ga fra be je kono wa e jajo be nyanya de ko ma nya kai ko la ni tara franci abana to ko de je kono fiu do jom bo nye ngaere ko akana ka kono ubali jira kono ono be daraja kele ene be daraja kele na we kele nyawa ay do nga hasira dabla doni ni ra dimi do soro ko ay ka bo al jina kono ka janbe kono ka laga doro al jina kono itado do wala al akhiratu akbar daraja wa akbar tabdila je kono abe nyoye to ko la harata ka jugoy هنا شو مركنتلا خلفها أولك عفاقنا جلسلا لونرو أنزرا بمقارو كورلا لي أنا في مسيح كلو أو لا متشومي باتي تربين تلا كابلا
ba fo fa bi bulu da so na kula ana do abiya wona ta jigi france ako ho kuni nu zara de ko lu de sara ko jaaw zalilu torba yare be kan me fa yare paye da bara nyina me wala sa je ambe be je kono ay on de je kono sa ay ni to ko sara kena lu sara ko ngawo on de nyina ma yare la are ta ka wayre ko yele mo kudu ko ta kudu ka nyonda kasra be je ya o mo na fura janne me de bo al jina ko ma fra no yono bo fra no ko no kai kudu o nyangani kero la ka ba kana al jina ko no do damne e ba ko ibi nyef mo la ite sabali afana tina al jina ko no ita doa je ko rambe nyonye to ma la jege ni ne ba nga ne so guli wala ma do tay do mawli do di dudur ni ko no sutra ma ka jogi jo nyong rafe kana anga misri la kana do ka ube bro mi ngono climatiseur bola ube bina do so mi ngono abola u yoro abola ina la che ame je kli ngono ube je so me anda ka boni o ngane re ko abada mam yire ko ni wala frona nyono ko to kana faali jinna ko na juga bay ala ko no do yire la fe ka batola ti foy nyale foy ale ta ka da adama do kon do jana me ko to saka وقيل للذين اتقوا ala ko labi sama tol mutakabbirin nga janame min ko bodana ki ka do ka fo yira bonya o de bina nay atafuma takena o de bina janame o mamnu zannu lu sirana ala nya kabe fo lu fana ye maza anzala rabbukum agara jodi adawa ma ye fam jigi mundo qalu khairan ala ka daguna jigi ki karo ka fa ha hero de ba kono de lil ladina ahsanu mawi maminu no lu ma ke kon fi hadi dunya jaso sigi ngono hazratun mamulu yedre wala darul akhirati o kiyamadu koray jen yera kono ya ala ka wala na dilem ni ye amina iburu bla ka bare kuma foraj umi jen yera kono ya ibaye here ani boda chama obike jen yera kono ya wala darul akhirati ko kiyama yera ta wat kiyamata ta o de here kabu wala nima darul muttaqina ala yasranya baw ulu kaso ko ne nema ko dai jannatun aljawdo adnin mini asabat ledo koray dumetado yadkhulunaha obido akono tajri min tadalan haru ko nyawbe bule akono law fiha ma yashauna faminu kaduye o be uye akono yi kedalika jayzi Allahu almuttaqina abantu wina alabi alanya siranya bau sara o fem gaddi uye o ba kono mato bedo nga fem fana kaddu ye je kono ya o yeramna kabo chamamo masna ble sumina sa armade sum koray ki yeramne kasro mata ki kola ci foyi ibsi ko chamange nga ala kamo e a betoi ise gidado ko chamana se krat ko chamange nga kay mira mine ko ala era kamo machine yatila afanga bila asebi akevia bila nga yo betoi ala kamo inyeta ala mina iklo tala nga gel mine bla panye benena o yera moso beke do ko lo kele bisira itasara nga yato ala rajati kamo kusngolu do kay idatu o te ko den ñew o bay ko lu wede o mamnu tison mota ha ja ko lo rubu yera soro yoro fanno e be ngaw munin go ala ko mana fe minu ni aw musiko ke jien kono ayo toyi ni ala kamo anni do ko toyi o ma ajena fana ko mana ko ani do fana dal le do ay bi emi tabla jien kono imma so tabla jien kono o ma kiyamado yanama kono e fana
kala inu teyde min ga ko yesare wode be kada min ga de yano ma sangi bulu wala ala kam كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة على يسربا من قولوا نالا بولو سرطا ودي مويا منو ملكوا بي أنيو بولا طيبين قاسروا وسنمادوا يقولون أباك السلام عليكم ملكوا ربا في كشبا كدر أو يرمنا أناني دمو ayanu tanya Allah subhanahu wa ta'ala jati kamo o bi kone duesa foy taw yeki ko assalamu alaykum kishi ko na awni roy bi de udkhulu aydu aljannata aljina kono bima kuntum ta'maluna aka wol ke taw lu kamo ko ay raminani irani mirko mi ala kamo ako wabi ala ni dura ko de hal yanzuruna illa an tatiyahul malaikatu aw yati amru rabbika o yala ubeka fawrade kono wa kufo kamel ga unata unyana au yati amru rabbika ulama idama maka kaba ko bado kana kaza ka faal le jinam qablu ako wa ben jogena ma murtile min ko na ulunye ru fana yakata ni ya ko ta ma abemni amele ka bemni amele ko nyira bemni ga jibra nyira bemni al nyira bemni jan ni kuma fude utura o kuma kunda de la de min gona awnya ku fana ni zade o ma zalmahumullahu aqwala mutunya de walakin ga كانوا أولو يركرا أنفسهم ويركون يظلمون أبو يركون يبوي بيتشون جباني فأصابهم سيئات ما عملوا ويولي جيكو منهم غسا أقول سجد النانو من هذا وهكذا بهم ما كانوا به يستهزئون أفموا يوم بربو كراولا وقد دكرنا يلا وبيننا ومن الجرا وكراو كويو كولي يكراو كفما في فنجان قالوا ben Allah ki kaya nanga Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka macama qur'ana da qur'an chama me kafiru yelalu lakungo tamod ga fatay kaga kuna kuma fo bay ama bi jemi ngono olu yo fa nga yela ko o besba tele do bi naga ma kanu bi yasaziuna nga ko jemi na kina ko dugule ono fon ma kay ro beba me ko dugule kono o qur'an aya ube yo may zit hadis akhbaraha e doy bulo fo mina munu wol ba to bi tasma bo o wol ba to manga bo to ala sallallahu alaihi wasallam ala ko tigi tigi faludo ham bolo tasma ni jew tibinu megara yela ko ye kafu fe ka ho mo horu ko Allah ma kende fata ere ni abe puma mun wala ni hakli ma puma wa ama bi jemi ngono bi olu yela minu na kunu jembe ka tamo de kono bi o mo lu go jemi fata ja fata te aka yeta de ro ka ja bi jembo kono bi de sika foi ganu mo horu qur'ane o minu vanno lute o ma jenne malula minu yimo wonta fata sallallahu alaihi wasallam jenu guna wolola o minu go mo wonno fe na wolo bamla baradola o ma ay wuli anga jamon ko fe وقال الذين أشركوا ما من بينول يدفر عليك قلوا كو لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ناي على جا أن تفو ربتو مينا تكلينو نان ولا أباونا أن تاك وامرف تورن من فلا أول فلا تاك ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء وأن تفو فنا حرام يا فو ني على كنغرا ففنا حرام يا na yala jagoni kazalika faala lazina min qablihim aku kan ma dakur nyaw e kado ko ma aminu ko je kono olu fanan nyono defo fal ala ar-rusul illa al-balaghul mubin cidi umbita ma jago ya de aku foi ma wajibi ya cide ka ala bulu fo ci la seli ka wala
nga dota temo ko tetru wala ma do ko fo ga so ala ko te aw ci do nga baray la sali ko ni ala sali ko nyuma ne do mi da ko yoyi nga so ka ba ay te ci do nga baray de o hakil min dira ay rumo o aramatum abo de ta ka barake la ya sur alma hakil di mo ala timina munay man ta man gata ala kon to fi munata da fali mine amma hakili do mo hakili diri mo ka ba adonga ko kubira ko tugo era hakili bi ire so ka ko cene yutala ko ta da nyongoro ikakili ka barake ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وهم نجتي فأكثرني على تشيدنشي علوما ومن تفيو فأكثر تشيدنشي علوما أني بدو الله وتشيدنشي ما فنيون كوي ibe mino etamino ibe shamino tashamino ibe chide minga chide ta kala mo alako wa benna na kungelenga mo ani budullah abbe ka dakuriya bena ka mo motane aye ala imbato ayer maji ala ni ayala ngano mi ya tura ko siflani abbe kala indini way tan mu taxuta femini ala takelani no yedande ma ko no jonnu aya rajiya ulula faminhum man hada Allah cidew nanan ndakuran hunde fo akudo sorolay ala lukana adama dum ko ni wa minhum dawru sorolay man hakata alaihim ad-dalala filikoni o wajibara dowka onni kokoro temenu me ka foni fasiru fil ardi de opmana hey aya sebo afana koro aka wala nasro ay yalla jeen kono na yalla jeen kono amna ki wara do soro wara jmay aku fanzuru aka flalge kayfa kana akibatul mukaththibina minu ngara kiraw soso bawye utuga dawlanu ka famauna ulama kara todi ayo yin galu kede nde cidongo kalamo cidongo ko ci o bora todi o boroke beni nu ya wala wala je ningume ya ve nishanna cedo ulle mogo ya ketaw ya no yokobe kala fatale ce alaba wa nana twatala no sigor ma dama do ko mana adonga fo wa o be ka mo hodo rami ndafo anno tawati manja o fana takrati goy of mana amadi ko dabale tane mogo fana be ka mo min ngara ce tugulo fana de be ka nyashamo o makam ni gele ngati ko do ni mi jora ni mak bara ko lame ngoto bi wala so kurala ala ko ikado ka fo ede yira mena de in taris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil jedo e muhammadu ya kan cugo ka fo ka karade ndonga fo alati mamnu mimma filla akwala tolu kanade wa ma lahum min nasirina ko tuna dem ba wara soro waqtamu billahi jada aymanihim mawdo ukama ko kalami ngam hodo flane yu kalini sebe ko yarala jada aymanihum kalini sebe ko yarala la yabatu lahu man ku ga kan ne saya ga ko sa kun de chen isara bana de to ni minga o ke ni isara bana ka ko bi kunu gi ni ngalodo yu kalen le ga ko fo nyani o mam ge chori ble bala wadan alayhi haqqan ako saka kunu mi ki kado o ye ale alaka laydude o bi gade walakin akthara an-nas la ya'lamuna kama qala so tama mi utado je era kona niye samyani klimal laje ebiso fo ka fo saka kunu wacce na kala ko kadaka hanyu be nyama mi ngona wati do ikado wati do bina bi umbe sale ko fi ba ko jirani do wati rabina fajite ko kana kana tay o kanga kaye wala ndai kala harako famia dimo
سكاكونو فاميا ديما يبين لهم الذي يختلفون فيه موسى تشيدنو تنو ولا ولا كويه ويرو فومنيونغو فمنا وليعلم الذين كفروا موسى كافروا كادو أنهم كانوا كاذبين كفتشنا أن تكون ينقلوا وكذا ما وجين ركنا يقولوا إنما قولنا لشيء إكادو إذا أردنا أن نلاقي فم الليني ندعي غافو فني أن نقول له غافو فني كن ك فيكون أفمو بك نلاقي فم الليني ندعي غافو فني مو ك فيكون أفمو بك يا karangaya karamo kunda mara kunda ne nyami me mo bulu ado wa ala ka fe bebe kunde kono ke fo se ka banga ke do bi ka samba kali ko fe do e sangame do e sandure do e klikeli akone hakate kun fa kunna ko bala ra busa akon disa balga ke o nga beddo kono ko o kore nyetu ni nyele ke o fili dia akono karamo de jama rabe abol kono kun fa kunu goni ko nyetu ni nyele kasro tarafata aini de yoyi e wi karamo jama ka kun fa kunu fo kera la kun fa kana alamo ko kun fa yakunu ke akuma atsiga to kebali nga kera we nyatu ni nyela de o fana be o ala fana boke nga kun fa yakunu to ole tarafata aini o fana da kura ko kono o ma chama tarafata aini ni fotu ko nyini ngale sa kun fa yakunu ya rafa ay kun fa yakunu mandel de ale ko ratse to kabalde nga nyatu ni nyele ikomi bala qisa ale sulaiman ka fanga toy aka kursiu wannan ko mi gora nyatu ni nyele ce imam mahdi ajira o mi nyoye ni ala tse ko sugu yow ke ala mawye ako anyana ma bisadre anyana ma bi jade angere ngam singa jente watu do ala buke o ngam misaka telma de yoye ga kunu fa kunu alete telmai والذين هاجروا ما منوا لهجرك قبلنو كدينه كبو يرلا يرمي دينه تسكا كيكا سماتي جوغو يافه دندما فه من بعد ما ظلموا اتوني كفه كريو والذين هاجروا منهم تامنا ولا من هجرك من مروننا وفصولا في الله على ركم من بعد ما ظلموا اتوني كفه لا نبوي انهم في الدنيا حسنه الله كو ايا سيغرو دي بلا ala jati kamo nere ala kamo ay kamo sami ngam kado ka ko wana sigoro nyumanda mo koy ni je yero so ko mi la harata kini wal ajrul akhirati ko wal ahra sara akbar o de ka boy wa sama fenni aya faso bladina kamo ayu lege ango toy anyiru kam mali ngona ya minu ngona ka wo wulula kada ku dura morero nu masega du ko du gono utaru sigi du karafe abbe ka karafe yore ngira duguye abbe barakala kada ka foy muse ala koko ala uya ala kamo yu usi yore de bla yu fatobla ngona ka bo wulula ala ko adati donna ni ala kamo gono ayi
ibora yorom na barka me herem me ne ala yake onu yo gwe ngabo chala ku yene alata ibita yoromi o barka no hera na bolo titaki to law kanu ya'lamuna no yasru ba do ngoni allazina sabaru akunga ni mam ba ka fani dita sabale ko de aka kuna de ene minu der be barula ene minu sigi yo ibrahim ala ere bena jako ya ka bo lu chala de aka kuna de akoni sabale tan dita ka de ni mam mo yebe nu saballa de wala rabbihim yatawakkaluna wa jigi dama udawa maka wa ma arsalna min qablika amma chilike ka ko e muhammad ye illa fanakara rijalan chedoye ko kore ka ko e muhammad an chedo fana de ci nala madale kam so ci doni mi na me musuku ne ala fe je la bokko na yanno o ka guri de ñene mi na me musuku ñela bokko na ne ala bodo ci dia doni ndo faram so tayga ala ti musuci amma musuci o ma mo ni ci ce ko wa ni ce do ci ka ko nye nuhi ilayhi wa mu wayu ko ka fasalu ala dhikri kuntum la ta'lamuna o ma o gafe kala na o qur'an kala na ay ni ngaluke dina tigu minu ndel me dina kula dina gafe porotigu aw nyinga ka ko lay musodo ciwa cere bi ci ala fe ataba ala yo bom sokun nga duni mi na me sokun o ta dunu fien may le kaburi in kuntum ta'lamuna sura wa do la ta'lamuna sura ta do ko ne ay nyinga luke wo ci rabbi zubri bil bayyinati ni wala luye wa zubri an kitabu fitinu walzanna ilayka dhikra aw muhammadu anya jigini ke ereka ko falla kore ala ko falla wala ma gafela itubayyana linas musa ka wala aka wala mawye ma fa na unzila ilayhim faminu jigina umo wala allahum musa yatafakkaruna ka kata shi boyo kore daguram be ka foy muhammadu ye abe aka jige de ganga mo ni rodo koro mo kungudu mo ko mo de ba kono e telendate kuma litubayyana lana musa ka wala mawye kam wala ma unzila ilayhim faminu jigina uka wala fam jigina ukoso wala wi wala allahum yatafakkaruna muguso ku tashi kuma nuna afa amina allazina makaru sayyiati yala aben mawkono ku bedda halawa uyu yere da kono minu nye dabalu chamo ndige wala ko jugu chamo nge olu sige ben hakli sige an yakhsiba allahum bihim al arda ka fo alatna du kolo firno liye usigi meno hage sigewa aw yati amuna da wala ma kullu jabatna nawma min ajla ya rab la yashuruna ka bo fami nu masigno yi aw ya'khudhuhum wala ma alaku ta fi taqallubihim kutu kay ya betala fama hum bimam mujizina utsika alakiya tuko shi aw ya'khudhuhum fi takhawufin ala takhawufin wala ma sirango baw ko ka ku shosha wati fa inna rabbakum ikado aw dawama la raufun makar masadu rahimun hina masadu wala ni shita kenye ni mimi aka fani na kan adara ka bin ala karakle sallallahu alaihi wasallam amma isisa ni la halaw bituwa ke ala fe kadama dum sosra kajiraw la ayatu abene ga dandame kengena jumana banyele no munu hakila ka ko ay ko dafa foy tsaka ka foy nanda kalamo nama be autoga dugulo yerere autoga firnuwe sangazo bi jigi mahgam mitama tata do ka dondu mo wado yoru bi sabi ka ko tamashem no wonni anya bola karo ka fo dugulo yere kangana nga fangat na buya aduna ta borda o be ala ku jege wado ba firu ku ti jate sorala
gadon min ro ma ka do ko la ko doni aya nyini ka ba soro a ko ga doni yesa nga ka don de siga a gonne ala ka mara ko no shila ubi do na to ere nga kabbo a beta utse go fo hanu mi go fo ko hali ko miteo wado fa ka no ko bina keta nga tna keta ala go sigi mabla ako kanizei abi fu ta ko pew fu yoro sulo afara ko na fa akara bara amaga bara de done mala dodo wo daga kina wa ka baga muzanga fa yasro kabla akama ko ode ka fu ko bo arba de fu la o kuma ni zango ni fali suga mun gorani angana wati na bige wadra sunga fien chuma ku ka ji daga no jeni ka tawo ta do abora mini do be tasmati ko kro ga fiere bi ceni ga katati o nimbe ko nimbe kunye ala ka hina nanga magari me arama na o konta abano absinga kunye reba ka yera soro ngarama de ko badala ko ka bamo awala yarum anna ma khalaqa allah ila ma khalaqa allah min shay'in yalaw ma yakafu ala yafaminunda yatafayyu zilaluhu anil yamin wa shama'ili usmau aga damvel nusuma ubi yela mayel makroni tebiwa wala makini ni numa fe sujjadan suma ka yela mayel ma minyoye o ye allah subhanahu wa ta'ala ka bato dode o ya subhanahu wa ta'ala la bato dode lahum dakhiruna wo yeru koronedo o koray o la hala minyoye utte ku yira bo kono chew o e nyato alla mo o dode wi nyato alla tara dode wi kada kay tise ka banga ke qur'an tawan be qur'an be to arma de ta o taw anu bale tala on ga jiru di fer ton nunda ko ni udato era la betene to shi foi tu bulo ko walillahi yasud ma fi samawati ma fil ardi ko wa akado jiri la ko sumo bita kini be butana atwado uta kini numa fe lega jere malemi ka of mana e garo ko wa daku yakelina songo fe no be sangulula ani dukulla nimbe bi suyudu be alaye fejme min dabatin daba fen fembe da fefe daba fefe na be dukulo wala masangulla mi me jiju goro me fi ho ko abbe bi suyudu be alaye ndakuriya suyudu aya foka koto ala tala ko tan naw bi temi nduru قرأته والملائكة كم لقوا فنبته وهم لا يستكبرون وتسكوا يربوا يره وتسكوا يربوا على توالي يمرأوا بارلمو يخافون ربهم وبسرقوا دوامني من فوقهم كذاك أكفهم سمع ويفعلون وبفعل ما يؤمرون وبملك توالي وبيمرني وقال الله علىكم لا تتخذوا إلهين اثنين أو كان على كفمر فراكد أي أكنوك نايوك ويكوشني على كلمة بودي فورمانا فراكا إنما هو يكاد عليه إله مسكن نينو واحد أكلم بيو فإيايا ونرجاتي فرهبوني أي سرا نيني
وله ما في السماوات وما في الأرض فوف نوب السنغل عندو كللا وبي على تاي وبي على كمركونو وله الدين واسبا ودين إكادو كافو وجولي ودي على تاي أفغير الله تتقون ألا مينغا مسابة يلا أو بسراب فمرن يكو تويوا وما بهم من نعمة نعمة منو بوكرني فمن الله وبرا الله يرد الله چندو نعمة منو بوكرني جن بوكرني أم بيبا على كنعمة كنو nga minnu ngo ala ko te yere fiyew o tuga programme na ku ben nima mi ngana ala ko aya lage je yere jamana bannu nema minnu ba ko no bi ala ko famina allah abara le de yorla wa kabna wati mate aya ba fu muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fo doni bina di adama de madam de doni soro ka sangorota ukanye inu ni kalawbe ala rew tra do ro ku ka kalate iqra ay kala ay nyanyi nga bismi rabbika aw ma kala to to wabe ka alaka dave do de nyanyi na aw bo de nyanyi wa bisa dave ngele nyanyi ndira tanya soro ka ba fiu dave ngele abira wala namunu zoro kono obina fiera bo pipa donna abira heraw chama soro kono akaw nyanyi kono dave mi nyanyi ni tara hera chama soro o nyanyi ni kono jene dave nda o may ben nema min afa min allah abara ala dala de ngani yow leeru nyini nga ay ala ko tecen hakali min nimi mo o borami abita shiminu nga kata dese kulugoto sanfam baymbe aba fefe ngoma ka fa en découvrir ay ngata kata aben ka nyanyi ni keto tashi keto abita si yorola hakli bi bam pew hakli bi dese ngule so guniya nama chodo fabidala no kera ko fewe la pew ku lawlonya tashi ni barabela o akachala o wati chama gonnana ibaye asnogotote ala bi jirali kala aleka hakli deseramina de akata shi dira kali shi deseramina ibaye snogon nane saka atode hakli ka ko bampew ni ode bole do farkulla o wati ka tama ala kam saya kono ala bi jiral do de kanina farkulo meka kumule sema meka minyi na desera la pe ala bi so jiranna avec gingawli ko ñe vision do kay après ñe keshu do sa après fina jiranna voilà c'est ça en famille rien indo ba fle et desera kumule sema desera pew ire febe na muso fakana bila watu furni kono febe nana jiraila ala ko aborami ere kunye tiraw so ko ya tawadi kiro ko anya yeta wala ma français sont des histoires bon ire de sera iganye nyina sa vego ko si sont des histoires go de blasra sa iye minunge klunge mawi olu de ga fitini fleke blasra olu bi wahi mun ko cho ko langulundo ngai ire de sera sisa munana igara shi tan yau o kamo kabini iqra usulana ni nakora inna ila rabbika kuna yedon soroka nyinu ke ka fondo ko ka do ka ko abina yada ka kaba la yataga araba de ibn kafa alamo ngala ko inna ila rabbika ruja ngona tabe alama ibn nyongri do sabab be nyongri ade abe niminda anya churune rabi tote ibaye dambe alaga dambe wore sa wala ma kono wala koni ala bi dambe do bla ka tebe nyokro ka bara do kete
e kebe ka fam yini ga de ba so o original la ta koroni fe mene fe sa fe edi ga gilti asarif lagi blatra ede sabla kana wa masam ye sada ke da be zeledo o iba me fam mo wa sabla ki blatra inna ila rabbika rujua qul la ta'arrahu istaghna inna ila rabbika rujua qul walau fanabiyo da kuriya kele qul afo huwa ale idesele ki nyagwa to fo fabeni ka duila famin nana ajira ila de ibo do ale allah ala ine do cido me ka min ko fo de do sabagew qul afo huwa ale minye ibo ikungolo wulito tasma wulito ikungolo semena idesele sino wale famin nana ko ra huwa ale de allah ala ine do ebe ka ala ko min nangare cido mulo mumuno bulo dinamo bulo de ko re iblasra ya asika takatu kula ko ale miyoyi ale yemo ke ale taji do ko ho allah ale do ale de ala ni thumma idha mattakum durru fa ilayhi taj'aruna ngar ma ni re abeni jamani ya dani ala patwari ala nangar bela ko nga na blena nara yar mari nye kuro ga saga demo ibai absinga ala ite summa ilayhi tajaruna ablaga da baka shigan ala da fafe mamono golan du basani kuma tiga ate dinga dafano ko ne armade o armade da bola few nanye gona ga saga demo ayi amsinga ala ite ngano watini boray ya tan kafani ne ni o kana summa idha kashafa durra ankum jaara fo nyegwani toromi kono gwami no yusro kuni yo boy na lay nyegwa kono gwa anna kadi no lahla borana idza kasaba durra ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikuna wada do ibaye kulu do ko lay abana kulu bisinga nyina alaka masani aka kotiga ko kasinga do woro taga fara alaka ni kono way mare koni liyakfuru bima atainahum ukafitru wala fara min ala yodumo fatamatta'u ufma ku damu tadra ay damuta fasofa ta'lamuna abna do aw bina do ya to je kan nege ne ala nema minu ngayi ab maso ko lu kusma asabna ka hakil jewna ka donu fe ma ya damuta fa soba taala munabina do wa yajaluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum fembe nen ayu gres gawla ubiddo ta ufennuna ko ke fawraw nay feminu nuto doere bo de ka ta fawraw la minna la taklini تالله لنسألنهم أما كنتم لا تسألون أما كنتم تفترون إكادو إن قال مساينا أو بنا نينغا فنا فمي ني أو كنغرا أونغالون ديغا باي أبيكا كومنو نيام أبنا نينغا بلا جليلا الله سبحانه وتعالى سببو دا فبلا opma sababu lamani ote mushriku yae ote fulan gafu yae kada ga me jien rami ngono andi kata sababu go ala ka kiliban jakko ma ga jojo ke eti maga foila yenga lotuge ala ma nyina ma ndaka kete nga do ga bo sababu mi ni ba ko lama o tigi de ko tigi sababu nyerete anjama firanda kai ya ko ala karana ni sallallahu alaihi wasallam dolo donu fambe ko nin dole mina sanyi da mobi ko kuzina ga ala ya da dolo la dolo da ma sare beyo no bi o dole suga minu be ni ubasla ma noro kono ulero ni dole ngira bi sanyi tamashafo nga dole rata sanyi de sanyi di ba de ala de sanyi di ru temena kata ala la nga ton nungu ndanai
on no tara ko mako insha Allah sabina kadaka uye dolo minu no ko ne nyodoro wala man sigira sigira tala sanyi gon be olu tida dolo la o mo ko insha Allah kadaka dolo flamin no kan hala bajira sanyi bina e bay dolo samana me o kan hala do bin nunga sababe o bin sababe bali nga atoydi o taw ko doni kono o ngani ko insha Allah sa handi flawara be min gal hala be do bin be e akwai ga insha Allah o kuma o ye ka ju mutale o kama lako fala ta kullana shay'in fa'ilu zalika gadan illa insha Allah o kama bugrida kuruni vili ona nyono o bisinga o maminum do janeme kono wala ku ga mushriku ye folo bugridala alta bugridala kelunde folo bugridala tata mi be o taala kula o ta ga jogo o ta ga dulu ko e abana bi bugridala abe ala ko do abe mo ko do ando ka fo dulu anata ma chef me abe be ala kam saare kono na ka bugridala bi kam ya fo insha Allah ne ko ni wata ma chef na bi kata ayi ala kam saada ma ala kan garminna ayo lawato fala taqul lana shay'in fa'ilu zalika gara illa in sha Allah alo kikana fo foi bida ka sen figa fo na ala sana kada ka e tamashe mi chelo na fe wora be o bida de ka tamashe ngono ka bo o bala ka do ko na ito do ngani ko insha Allah ko babana no folo o doni sigala ma ngumbe ala ko kunde jela o ka tamashe on dana mi na o ku don de dai bi bugre dala mi na wala sala ko kam ma kono wala ma wala ngura islam ya kala ayara ko febe be masado de bulu aiti yena ga ikado la hala febe me saw febe me abe faraw demo o no ya fo ba fa insha Allah morka bin nafi na shidi ma bin na sebeni ma bin nafi gurla bin nafi kul bila bin nafi ebita kafiriya muna kayum ga akuna ala sanala masabi gade wala bu gañe dum ni gam fara ye mushriku ya dege ala de ifa na ya ala jaybi to du fogi kono ci itifa fatike fiu to ziga falgew yitti gam na ko bo one ko ye tawhidu de bela kiti jimi kiti dum ni ge ibisa ngaye to mi do de ala yawa jide ala yawa ni ay ni fefe na ala garba ko bismillah wana ta ba ko alhamdulillah aba ko alhamdulillah to no kabini ye abaka ko de siga alamo to ni ce ne ala garbo ko ala tande ala tay no ko be se ka alamo ngane ko ci ma ko le zakai de tauhid mo be atoydi ala kele ban jati de afa fe faratala abetara sa fo français re mama o yera bu yow ke utara sa fo français sama o rubulo teble de ale ta hidu ta ka furo dangara asira hagamo atara fo français o atara sa yorola sa ala era ti fo jesu go ala ko ikada na bene noy jeni wete sila boy e sila ba so mi no fe o mo frake wa o ma ira frake o bana sababu lawa tallahi la tusaluna amma oridwa wajalu lillahi banatilla aonge wajalu lillahi ma la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tusaluna amma kuntum tamaluna ikado awbina nyinga aka taftaruna ala allahi aka kalominu nabo tigete kada ala abina nyinga da bilajalila ukma alamu aw majemi ngona ngado ka fo ala re alamul asbabi amudila sababu amma sababu jeede ko ne kitu le sababu sila ngalo e ala de di bay ngai so do do figa do dafe ide tawhidi tige ta ne e kana muso furu de kana ke asiba ala nga ayam la jemi ngono tiga taw wa jaluna lillahi albanat ikado ko uye feminge ala ni yore o kara de muso ude
ما يحق لجو من دام كان يشاء الله مودو كفتن ويجعلون لله وبي فمن دغان يشاء الله البنات ويدمسو سبحانه وتعالى على سنيان دو ولهم ما يشتهون ودينغو كوني وما اولو يرو نيري واذا بشر احدهم بما بالانثى ظل وجهه مسودا او يمينغ على نيري نو يرد لك لنجر سيرا ولكم نو يدي مسماي ظل وجهه مسودا أبيتلي أن يكون ندو وهو كظيم كما قدمي كابو كنو منا دمسو درالبو منا ما كدين جاي شادو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أني أبي جماعة الأباء فابي دوغو دوغو موقفه من سوء ما بشر به كذاك فمن على مسو ناو داموني ويلي بوي مسو لو كان سادة مسو جينا مسو لا أبي دو أشافني أبلغ عشان ليرمو يتوارى من القوم أبي إبلا بلا موقفه مسو دي مسو سرالي وكبارا كنا فوق أفلي مسو يا سندي مسو فالي تكتا مسو ko ala muso wera de mo odi kira su kashini fe jineta kabini ya abaro ka fo wati se mala je kono muso ta ko bara ide nyen foy kunde kasara foy kunde toro foy kunde no si dam muso ba o wolo fa rek ke tuweni folo no feralo la ko o bo fa ko boydre o chama me kula demso bi kunute bata ciko do ala bayra bado wati do fade afa ga te wala kafo demso nega so ala dominan ziya ka tanoi wala mta ke do jom so wala ma do ta ke muso dom so o ma fende abben bela na ma sorof na abta be mo ka muso bo shi kana ne fu aw do ko muna agar sigara dola la kara lewiye o kabin yoro baro ka fo chena muso joro shi gundala jen yere kono ne ala kara na nete sallallahu alaihi wasallam shi kumbuye me yam dam to ka shi kono hanni shi do ka jugo do tay kuma nyonya la nga beka do ya maka o katro na lerete ere mi go ye che nyeni iborami kaba ko ba muso de wolo e ko muso rata wore ga dugono ni nduru ngala je de muso de e wolo e ku nyere ta muso reka hani ira so ka ngaba afata afla bani ayumzikuhu ala hunin ja to be ko few ayumzikuhu ala hunin ngani nin do nyana mela dogal makawa lebu kawa am yaddu sufi turabi wala manga singata nin do dukulo joro kanyera soro akon mira fla de binawla awati ayumsiku ala honi demso ni ngato nyana mela lebu bay ngawa hen ngara lebu ko am yaddu sufi turabi wala ma nga singata de nga sika do akoro ka boy ni mira fla de bina ala sama ya kumuna ala ko fenja juga rasa tami no kinyo kamira ni wande fume fula koy kerengere na larabu fe ni ngonu fume yede fu yoru balla kale ko ngora salama wi no ne ma do jere kono droit de femme de aduna da warda o manga bi ci je kulu fe ko do ma fe kasira mayato wala yenga lotuge muzo hakata yoroshi gafe shi kono ka qur'ana bo atay lilazina la yu'minuna bil akhirati cendo halbi ni la halan beyo
hal bi khalfa khutba do be iraba adonga ko muso do tonyane do gwenwa kabuga furula ko kadaka ko ataka ko wele de muso ko iraba do khalfa khutba wala jeni ni gababi on bi nyele an gwai ko do anyel limna ba da ngande be silama ko ala rewe ne yene ka fo muso te fo wele de muso ko ede wala emi manuel grade munema chebla kono yuta ba muso mo eti yira bugo mi ziga chewle munema chebla kono nga muso e fandai abikale de la fara jalo fara fina atwade aflabedo nye kulangulo mbay nye dina may tawale nga folo ak nga jugu kadaka dina ko kunde ala ko kunde fanga de kunde ani joko do wa kuti ka jola ka do dina na ngalbi fasro Allah subhanahu wa ta'ala muhammad mim la kana ko nyana bo ala kara dakuru yang muso kunga niya dole fi ba ko al nga ka muso yi anala muso ka bara fo qur'ana kono tumi ko mo wadula ngap mana ma fo kiyama do ci jama ma na ta al nga ka muso yi al agwa wudu ko ni kada ka nyego ni toro ani nyene mi ndara muso ka je ko ne ala ya rafa ka latge jet ka ka fiu din sorole kunga del la doni kunga furu yara kunga abwa fana bagasu abe yet medela abe miskina abe tunga mangela mo bulu u jomte kilinya lu te nyondo uru taniro ka tata nange bitana ka fili neram suroba do soro kun wari fo atoy di prikuru katika denu faw yadi atwadi baraka do non fe ko burgina ya do faw yadu baraka nya don faw yadi karsa ki bara no kay muso tarata ne ba yedo muso robado amma desoro awati anga sema mawli takata wal makar sa an telefone hotel ale koni akon ba do bokati kadaka o ya bla dorata abano wanta to dum fawru tayro doere minu yadi o lu ta do te cerni rewro do ne baye do mi hinato do ananga male musu korba wora be nyongoro konna adewni fawnu araba bulu da wadu da kashi ayan jagara fo male am sadla boake ka aka sabad laka ablagana kati ya annana o ya sura fa fa lo shite bli mi haldo furlo gonte aski ma shite akara ngena fi wora sisa ayi flebani muso de ben nyenna je kono dogura ñu mati famo ikumi jon muso ya nyene bayde no na sabale be bara bata bay alle bi cewul alle muso wulu ala ti jalaga ka kula de kono muso manga jeni je kono aganga lado de ka bere bere ko be kiraw ba ka tigo kuma la krapa tigo nga au contraire o amwa ko mi amaka trafu ngati mi nganga ka mo trafu ka ko mala krapa he alijina fla muso sengoro ete alijina ngina e bang ma muso ma sengoro abe ama fo chema sengoro ko muso ma sengoro antara kam sorwa de be ka ase gata pri quran no ne ya akara be ko ado mateo mashita mi mbado ya baroko no mete ama sika siya atla ka sa fo pri guru ni asro ne be boke e mi snira boke muso ga nyina ma de beta uru drometa o comme ala kray tiefo fatimata bibla sra domi ako jara al halal fil ghaira fatimata
ni ala ka kete e bo duni ngono ya wahyu be jigiya du barkande du ko ka bo du manoro ka bo o de mo harfe ni ibi boy ka gara jori ni muso yate muso ya do muna flade ibo no ma du de kono ka ta du wera kono ka daga muso ya muna baye ko man ni ala te muso sarata ke blo muso site ko abe ce ko ka sara bi blo ite ka sara fi muso sarata amlo ala re muso sara o kama la gra ko ala jina bi dayla kiyamadu dawlo bla be ka fo furu muso dam ya ja e do fe asengena anyenna abugora se gara kata ay kono takalo kono ndo akono dimi awde ake akungulu dimi awde ake fono awde ake tew kono mi dimi atini mi utado ere awde awule awde shidamo bogara ka nyena karaka juma ka chawla muso aido akata ngono yi tew ayajo mi njaralal je kono yi aywa bi aka kuna bulo de akuna na mi wolo lutla la ka ba ala tinyene fla dama ka la harende ngande de famu ya de kadaka tew kono de wajul kalawe amitla ka wajili ka bedda ko ya musula ko woro fo muso nya chiro lewitu ala ko na marato aya fo ganya bina zora ya so ne kan bedda muso ga je kono kiyama do katla ka tawo bina aw na ala ce ati na marada bla aw ti na marada bla wa ne bisiraw nyawa aw akan be plan bedda muso tay ni mbere kala muso ka ko je yere la walbi furu kono ba ka bla ko kada ka de muso wulu musemi amanga wulwa qalbi silama yakunda dine kunda yere musika ka qalbi halba ko do be ni ala baro ka fo aba askilama wuladi de muso manga wulwa ere mabla kono wa aliya bunyade don nakira muso munebi ale korofo munebi ale bugo munaka ale furusa na be ko era musula tiano ala ko celo foy maka amunu na kiyamado o awka buwalni ne ni sina tani o de damna de an mer ko bañina bo sisa o ala krakal ladilika ango ta hey awla ma so herma ma e mi ya furu muso mun kanye ambe muso ka barabado kalolani de gumbado kalola muso anyenna ala ka magoto wala kele do ka magoto yere alti nyen fila dama ka namara to tafiyo jorobe minu na kiyamado ka bunya oy chawiye de ay do ngan ke ko do ay do ngam ma ko do je kono ya kada ka here bakara nye je kono ya on di bon fasula ka ta yero de ka tandi jonya dola isigi ni geta ngaji soligana Allahu akbar muso ya ka juude o nyama shawu minu mokku ala ko kiyamado do atabe wo mama tabla ka kiyama kono akakuna uso tabbe kerala ka ba mo famo soro so bale o do fomo ka soro ali ko jala on de soro e min da para mo ya tabana ali ga mino bicie kafli ini de mana ta wallahi ani de mana ngaye de min meso kono e mo wolo mi ñu wolo de gondo fle ko ya haram ni mebe ka musula on be alami ka muso ala ko sabali je société sona biba na bana e ga hera da wara che ka kuna ya udamena na ala kala digali ala ko no ya ambele geli imam mahdi alayhi salam donala prena muso kuna ka bara do defo ko fa nani miri ay muso wela ko hagato muso ko tugodi ko mugara akone perane kuna ako foi mamadu ga ide ako ne rap ni ku ngam musoyi kata ni cedo mo o fana ka perane kuna ta mado perano ala mane ga mzo ananga cedi o ala mi nga ce kuma nganga miro ko fa mandela ka ya fani ne ya la do mawi ngam mo kiranda do ku du e kiraire ka pera fa jabtige anyo hakla o ce yade Allahu akbar o anye mawde ni kan wula de imam mahdi ne nga fo musuba ya famo ali komi nga juguni law tece israni musonya kana sere musonya ibn asram la kawnya
lillazina la yu'minuna bil akhirati ni wala minum be kaniye wala jugunum be ko fone ni me mawde ma minu ni mawde minu dillu mina umada la haradola o minu me sanulu til mina la haradola masalu suwi ukam misala jugu bayde amora wala minu nasa nim le ma min la boni nabi kila ibn ndeke nga nabi miri ala ni ngamu soyi ni tara ando ka ba fana ba ko kana ni ne ras ngamu soyi fana fi kenna ibado ala illa jade nga utimire na de o ma wallahi al masalul ala ala bi wala namnu ndamo o de misala nyumay nadira ko kawde kay o de sangoro taledo de wa huwa al aziz al hakim ala de setki wa hikima ba ka ko bela walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin makalen se asile flaka de ni to ne mi kambe muso sa ala ko mo do nyata ni nabi adama de ni mine u kakkatamo nyangwa sura kuma ba nyama sura ju beta ce gaboy ni ngom be kada dambe muso maka adama de yere fe nyon ve anu na ko ala ko ni nabi adama de mine adama du mine ka ketawmo ukato eno mo ma traka le ha min dabate nyama sura dabe atoy adama de da du ko kabli nyama sura adama ko bana walakin ga yuakhiruhum ila ajalin musamman ngana la bu yakaru fuka tasi walti folumo fa iza jaa ajaluhum annu kawati sirata la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimuna on nimisa binasa ko bi se ako kanyuma ke o miriya obina ala ko bi bibla je ko don ngoy o sabbi woro kera bi duru temenaw kambe binane ya ema do dogara bi albi ko itari to mo sale chow nani sera sanna imani mangaya bana ko wat foyti faraga foytaje la yastakhiruna sa'atan la yastakhiruna li fuloy la yastakhiruna sa'atan uti yakaru turni siti dumo wala yastakhiruna wo foyni vanati faraga wa yajaluna lillahi ma yakrahuna awa fami no kaku yarulo bode di alama alabi kufo de la wa taswa alisratum alkazba unengu min galo kon masri anna allahumul husna ka fo ko oluka wala ketanu ne nyumay la jarama sikata anna allahum annara kikado tasma bu yede wa annahum mufratuna o bina to kono yede o ko bibla kono de mbatay tallahi laqad arsalna yengala ala kado ne alay cilige ila umamin mandumo achama min qablika ko way muhammadu nye fa zayyana lahum shaytana ye masrika uluye amalahum ko wala jugula de ko cesru nyagoro ko o cenyew nyagoro ko ni fa huwa walihum al-yawma aywa o shaytana o de garan nuji da rabi de wala hum azabun alimun la jawabu ye min naka gula ko sobe وما أنزلنا عليك الكتاب نما جينيك إيه محمد كغفينا إلا لتبين لهم موسى فونا كرا إكورو لك موي الذي فنا اختلفوا فيه فونا نيونغو كومنونا نو فرقبا ni fo nyongo na ma flan nyonje jama kulu flan nyonje jama flan nyonje ala kullu ay korneta beni kamera ni ke betta shido kulu yamala shaklati o donedo ngana kira kama baka ko ai sai ne gafita mu ai mahur ga gafin da aka awala wala no mi bo abana o kara kene mutun nyonje o kara sinyo flan nyonje o kara terfla o kara badu nyonje o kara jama kulu flan nyonje ko mi abe ahmadani islam je gulu to je ko mi sisa uso me qur'ana de mo ai ko ga qur'ana ko mi wala ono borala wa kara ngalo kulu yede o amade ga cetiga abida kana kan yoro dala
amma jigini ke e morga kitabula fona kara ika worola kuye fena femi ni o be ka fonyo ngola wa hudan wa kanano waramatun wa hinado liqaumin yu'minuna jamakulu no limene o kanano here e mammi buli kabo o ka critique le koro ayira badula ka fo wayta ken kade wallahu anzala minas samai ala de masaymi jingine ka basangula ma an sanila fa ya bihi ayina ma kanu sanyi sababi al arda du kullu kasrat wada mawtiha sale ko fe saya ko fanyana ma ba ko misalati farko ya ba fe an yuru kanyana ma ko na inna fi zalika ikado ni dakura mi gora sisa mun benna kabako benna li qaumin magoye yasma'una minu mega korna kala ngame ka fo jongwala jeera ko ya sani nyina ma misalaw chuma be ya wa inna lakum fil an'ami la ibratan alakum hodun meko bay kado kabako babbe wala nabbabe adama dewnye bagawna de نسقيكم لا على دبي أو لمي مما في بطونه كما فرق منه ببغون غنائي من بين فرسين بو ببغا غنائي بي ودمني جولي فنا بي وكانو بو بي جولي بي prepare بغا غنائي كونغا ولو بي چما جلا nebi samaniga kabo lu chamanjala nono saniyane mina katimi min kalawi akoko au shiti au tini shiga wala nay atimiri ni hila nono ka boti wala je baga kaso julibe se kabo nyigene rabi se kabo boye rabi se kabo ko ga nyedal ke datule karo ko nono ere atwan na gere ni asanuma atimima min kalaw ko bi shurute tashgalaw de bin yede wa min samarati an-nakhil akwa bo tugula tamaru ulu dem wala anabi anim begu na nyonaw تتخذون منه سكرا أو بتمما فنتمما ولا ما أتواري دمي فنتمما لك بولولا ورزقا حسنا أن دوفن نمو إن في ذلك نمين يني إلا آية كبكو بولا فنا لقوم يأكل منه متاشي كفو مسيا لجا تشينا na ka hakili dumaya aba tashi kan baraka di etwali ka fenmo la jirde nuna abu nono bo abu jubo abi fawrad lawla ko kafiya hakili min ramo yoy wa huwa rabbuka ila nahli ko way ka do idaba may muhammad de ayo wahayu ke dide ka ani takhzi من نيكه ولا ما تليكه من الجبال كلولا بيوتا سولا كوري كسود لا كلولا يا ادي ديو ومن الشجر يرسون بنانا يكسود لاي وما يعرشون اني ويرك غو ولا ما كما كفم ندونيو نا فومبه تادو يكي كسودالا ثم كلي ni sabati rasul la ko mana ko tasa duminike min kulli samarati girde su ya bela iga talika bela ne ala koti fasuluki subila rabbiki ya maramma ka dimo tugo no fedde idama maka sirado zululan ni rama jige ya khuruju ofma bolbike min butuniha o dide nu ngorona na sisa sharabun mi vena mukhtalifun alwanuhu mini asugu yo fome nyongo anono yo fome nyongo fi shifaun
fura bala bashi bala linnasi adama dawni inna fi zalika hakika don ni mi wala dide kala hala salla ayatan kaba ko ben nada li qaumin jamakulu yatafakkaru minhum mutashi ala ko alai wayu ga dide ka ngoya sura an yaru aye buyan do fa yaru ye ka kina fo an bona amise ko la koy ako jiri dew ne tamaroni mbegu ka bona bo olu bisi ka jiti mo ka anyira ja ko aru bidoro konga ne ga dabe ngunan do be nyi wahyu ala ka puma nyonya nyo blasira liminge ka kwa ka soda kuluni jiruni aruka gwawna nyonona katla ka kwa kuma jirde be dun ikara duman foshi ka bui kono adumir dumai anaka janga utumia utekelenyi ajau fome nyongo doni diu goni ko bashi babala au adama dewni kabago ben nama we mamnu nugo tafi alhamdulillah wahayu do foydo ne alaka wahayu tigara adama dela amdo baganya de kurakata fo tige faliya ko kada hakli min bana alle bo ko ka je wanga ko wahayu min digara de no kara ke kaba ko digara na lam ka alaka wahayu te armane tayoro manjade ibi nyefeta minge ibi kunu kala la katade kasoro alamu dara ibek masalan ay savon blé ni ko la jate ubi kunu katade kasoro ale be ka fem nyenyi ni kata abe aka kaba ko munum bo ko ne kanga dali masaka masayala ngo bale to kunu de don ni kunna don dibila ko kajude ay savon tay kata nala ma nyew mo ko kama aristo do ge samfanya bako ba sato ko ga woni mo ale kabrula fiekadu ala la ilaha illallah rasulullah ni hakli mabani no hakli li bana no rota kelni ale blas tralim mi ga twadi dan vew do tako nyini kata o masika abdale ko no masam yeni ven num lala o masay ko la de o le bana masura sura ale da wale sura dan ba nuna te ko atafa ajigiyate ko go wobo akaburla na kana nyine mi me nyine do ndabo fiagadu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un o yin doni dibidi ni doni ba ko abi fili akaju de ko mo mabe inna sirata do ba ko fokun subhanallahi ni ala yibla ini ka doni bitaluf fo ku yoro baro ka fi filledu o yono flanga jamana kono bi atadugula don tarama de bola fala ka nyamo kamo do imam hari ni ngoko don de kai wata ala ka fasama dia de kai imam hari wa fala ka fasama dia de ya ga doni jalaye ita cena fala ka fasama da ki tay bulugo on ya ga no ha don ni na fulu ni be arama de tace mi gora ma mari wati ala ka fasama da na ka fasama da mi tay tiga mo abana da ko ya kelena dido ngalla halami namma kono dido nyiro ka ko to njugo fula ango laje o bini mbara ban geta utu ku be alla benedo ka tode beni ka barado atwa di dimiso yo kala e kolula madrasa wala anga ko sigi messe nga tugo mi envers ni afo arabo fawda ka ke ka benya mi surobati atete de dugutigi de be kawra sigi be barakalaw be tobili kalaw be dilal kalaw be gogo ma andu ka ko ina ngonu mu yenyo vete vibra bri akala ko atete de inya bala ube ka barba ga karana wahi de be wahi karu kana ala ka donga manyami ufsabalu nyongoro kamu nyongoro mimi sigora nun la olu be minu bita jiri de dungana e to wadi jiri ya wala ko mi kulli samare
jirde sika club bakelen boli katu ka baraka kana kasro kana ukabara otno sakano o dada atima bashido awnye ugam masamuso ga yamara kono ubena mela masamuso do debe ugabo ga yamara kono diri bisoro kana sa oduma onno nga nyama jonna nga hakili tigiya nanga namra to yani keku yani be atwadi krigara kribe amma saka foidla mi medde dega dum bo jala farajat de farafite se anyoru ya do ci wala ndese of mambe benaka anga tu fa ko dum bo shura ako mo ko difie anga ta diwo fie mi mewu kono mi mekululo me aveo anyoru ya do ko aw tay ngadde andai wande se ka nyona dla angoni ami tamaro bishi ko mala ro ko fa na bise ko nga ngada be ngudan do fle ngeme ka wayu ko ka faram nge awru na ka adama dia e jonga la jira aya do cena anga hakili ante se ka daka wayu maka ko tana wayu kira nunum de ka o kuma foita wayu bo wa mai wayu kama wa aw fle kana bi ko ga wayu nota onata aw ko wayu tira adama deuna wayu da fe go anje farafin faraje an bena kada nga tu fa ko gadun bo shola wasa men ga hagli soro ko do be ga buya ami ukiri gara kiri kata dibo ti sabli o be ga dwala sa ko de be fali ram no de tosma re ne ra chama ke diwo fio munu fio ibi tosma re ga fa kada ka asengana no ko ati so ga ta de nga haglu soro me sisa fendo be bo prepare ga do abi kiri gara ke ga akiri gara ibi aka duminita awtila ka dora da nga fula an ma faade amaja an wona ndasa o nyama yon basiki mi ni ko to njugodo ikado khilafatu khalifaya alim salati flani fana noti sro ad imanu na islam bela din na fi fasro khalifa bi note abada yake tuko to akako mburuburo le babulo ye salama to fle je kono ni uko foy madake be kungulu fo amadiya kelembew jebe yamna kema flan jamana tan ko kalfa kelembew o ko mo jemo be ka kaba ko anga wolu la anga baro la je kono e ko mi adama do yoru kaba gora jiga dide ka jirde minundo ambolu do amfana ba abado amin do modum ami trodu ami atode ami buyaki dum nga on dako ne batayete nga lu bata katana ga dum manye momana nan dina de islam yayi wahabiya ba ka tarabiya kadira ba ka nga muna on dai do me cigo mi ka awole ka nyefo mo bina ala anga misiri jole mo na fle amade urube mi hu yaru tiye nyenaw barata bana de kemede arjo tan wolobla wo pommu da kono qur'anere of man ndoni bomini de e shitana dondo of mangu manga fo shitana dondo ku mawya o ko do wira do shitana donti di shitana mo qur'an donti di shitana mo ngana yo fo ma magito yo anandu wiro do nangu shitana dondo o de watu kema qur'an an andu wiro to goro misra nyonda de kara kala ne mingera be premier jay imam hadiga falsafa talim islamia de takaka fenga préparer anana kala professeur bego ya pas de no chere beda ja imam hadiga fenga yo taka préparer on be mi unana khalifa ya nye kaye wahe ukanda ko bela kaye sanke me baka teme ande ka yeso ko kula hey khalifa ya ni do of mai don wo khalifa ya je to bela kada ka we nyama ya de akita sabali munyu go da ahmad yaw fango de famu o sabali munyu an ko to nyandara ko do bikila abidikila nga ibi sabali ba tane ala ya be ko ebo tane alamin yede o do be khalifa barka nasara ka do ala rabbi atwa di toni kala de shayira to dola la khalifa e ki miro bu yadala ibida masalan lil moris
anga sécurité financier do bege yo ko nyami taka fe khalifa mbe do ya ga bo jamatu kono afatura kasra bo de la nganga tanye fe anana dangene ka fo ye anotala utara kabru do jamatu la nona ke o ngala bula mabo nga kibaram nu ndara di khalifa mo ay barako ka khalifa taala yow nga ko fa nana do ashudu na jamatu kono ko bura o ngala fa mabo nga physiquement akumbora ke ngala fella abu chelay ko ma warati yoro mi yoro were nga ne ay dada katiya mo murti kam mangi ado ka fo ala be ala kasma ngala no kay hein wa fa sale ko fe la law nana do oh ngawna tebe atwadi ilmorsi jama'atu amake fitna mu foy yu sabali anona nana do minu nye ko nyam nyanga fe olu lebura hando asra le tara ngakhle fa ka bunya na fe o trati wala hukuma je fen feme ka sigi mekanye iba soro atigi me fero de ka nyema ya be kelenya nyon zutra nyon deme sabali o ba benye hukuma na ebi dumini duma mi walma lahla nyuma mi ni boye ahmada nona atina fo do te toroni balawla koy la abi ko de ka ngo bo tane ala mi de iba yo kuma na here adama do mi sura dina bi da wadi dina bi nyasro wa mo bi nasro dina na hama ka tafsiru mi ngene madama wele ke amadi awtenga ye chena abaka modi bila almamu de wele ke dai dede akumi me duskuna kanye shawo mo ala de bado do mi na mo banda kono tede anya do aya mo de ngami ngono abaka famia min di dine kula dusku mo adama de sililla fiara de kada ko dan me chama ngunu radina na fo yira ala man toy kono gore do ko nga aw ka wajilu ne ba adama de rasil billahi fiya ko chamanati o barka borami ko noro borami al khilafatu khalfayan ofma dido ngaje kanim bekene kana laba dumni dumambalani ko to nyondara do nyema membe o ko yamara labotel do nga bay burti nyomo abarati gade ofma kharfaya misalia dide de fle amoni dide ka misalia la ala rafa aka adama deni da dalila wahyu de do on ne on ala ne kuna ko fa ango ko wahyu tigarana ala ko ay ko ba fa yaramo ko kama amal ma gani ngal jaw do ko mana ko ko wahyu tigema ko ma ko dido bana ta tigarawa kada ga ame wati mina mi o dido o kaddi mandible te se de lala nyado wahyu tigeme tari folo dido ngumi di la jomi abete de o mana na ya soro ko sisa ndiro bi dedle ko folo ba akiti ko mi wa ala ga wahyu matiga de nu ga wahyu tiga wa chete de o non de tiga ngara kara kuna ko yayi amal mo wahyu matiga titige ngala ba yira sakura wahyu wala ka jashi almadumu ala ba wati ne ja na ma ale ma mi ngere nga ko mun ma to wahyu bina ka bo ala fa fe adama do mo wo kun no ya adama de ka jenni bani nyon vani ka filala lo pew no chara je kono alabi wayu de ke doka onga o be ka kesna nango ko wayu tigara abilla ba dola de imma nyego ba ala nyata fena bi wala ma tlogo bala temanga mena bile wala ma nyeka yi tlo kai nga dago bala tiga febo bile ni hita ala mangu dumai wala ma fere be kai sanga hita chola corona na bu medza tiga fu bile ni hita ala mangu dumai o ma mi ngalono wahi matiga dido ndama tiga ngi ruta matiga nganda mina watu tigo me ambo chokele dala wa me bi wati mina ka donga fo wahi matiga o dalu fle je kono ni ahmadiya khalifa ya jeyu ke chugo de sara
kafbe ngo ko kan fa yaboy muso ka ahmadiya nugo ka sana o ni je salama jagulu biolu lani fla betbe ka soro ka ahmadiya ka sabana ku wuli kana o kara Pakistan ruwa fa sala raf nya nyamai wa sida khalfain ne ka kada ka khalfain ne ba to dina bitanya ka o de te lu bulu abe munu mulo cena unya bala ko kan weru ko ke unu ka doya auto saka minge comme dina ka doya o bi did la va amta be u ka gabelo to wali u ka dino fe amara tafsiru ana wala mega ka e mai tafsiru kala be ka tafsiru be ka ila ma doni o ya do anga utira na turanga sa ka ando da tiania ka ando da wahabia ka utira ko ke ko amta be dido ga futamna o lu france ka doni ko kadaka doni bo ala yoro la o kuma na ja ko le do ka anda duma nun daka utaw bla doni alla me bo ruba ka ko ki ka do jona ba ka yela ba koy ni ko tugo de ko ko ayan lo be tafsiru law ko ba ka yela ba o akara tugo di o ga nu taga fanga fide ko ka khalifa boy to na bora yo kuma na ka ngata mi khalifa ka ngadi maganga ude mo o kama uye abu yandi faisal mo ura faisal mo utla nyoy na tara ya ala te somo kala tato kibita si ala snaga do da konote ay rabbal maga de do snaga marba chala ay ko bu yande kundira le mo kam no kera o mo nyonyo wore ko khalfa bu yandi ma wara mo ble koy kada ga dira fulo mi mo ta tugo sharri bi mar khalfa mo kero de mashi maso ala nyonye ay kwangara nyonye gabli na dira mi mo bita ala kama ka dimino mo anu mandai to angu to yi akero de o ma on amira khalfa inte ka fo jadu de u desarade ala ko ya toyi mo ka dine asawarta be nunde bulo aya kana politique yake aya jamana ka ko to ka ay nundo yi nyum holla kawi awta Muhammad Borana ate mo honno hobi de what is radio suratu aya jumeno anjo rajmen la ay wa aya jumen biolu blana o yahdi man ay amase la'allakum yatafakkarun ibna ko fiye ne tana fiye ya yila mane bolo de subhanallah yila ma fiye in kara ko sa ne me ka yin da la ka fanga blala na biulu kulli samara de wasul ki sula rabizullan anjora ira de chano alhamdulillah summa alhamdulillah wati na me radio lameba bela jenen fo mali kono ani mali ko kan Bamako ana lamini radio wara munu solembe ana anga foli baw bela jedenye ni yen nga juru wati serigne inshallah taala munu mba fe ka do absika do 20 92 39 anyere kan nga juru sira munu beyi mali kono ani mali ko kan region wara wala absika do fe inshallah taala nga juru ala blaleme ra ambalo ke bina ngal do fe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam ayaba do biya comme tafsiru kono mado amadia ba jira ka fo ko nasugu man sugu ta kono bod loro lawo bo bi bama woro de ka bo bi ni ayen ka dalilu ka fo wa min samaratin wan nakhil wa min samaratin nakili wal anabi zakiruna minhu sakharan kubi o log la ka bola ya fo ma waris kan hasana kan rizku min kai donc ko do may me kon do go so do daga len do ko kama kala ko wasara wa ko sakaran ko do de ya famia donc ko bi do daga li ko fo me ko fa kala haram ya
donc amadiya dunga tafsira jira ka foko do nasu man suguti bon ya do ya famya nasu bi sa wala min kala bo ya ko min fara sa cena ko en timila nda ko sebe ka foko sagaran ko fen timimo me ngon ba ko dodo me ko fe ko dunga so do daga le do ala do daga me ko fe ka kala ga haramya donc wala tafsiru la fana donc mi fe ga wala daga ana ma bena so bo ko rizqan hasanan ko garta ga nyuma donc do ti nyuma ko takhizuna minhu sakran rizqan hasanan tiendo filiye ou faire tattakhizuna minhu sakran abi timimon de la ka boala sukar dakurnya sukar sugaro yere yala sugaro haram yale do wa no timima o de sakaro yeno ngana soro shulit no sukuru de o foti wara tagalni nga dubin fe ngoro bidlala mini timia nyira tagalni konta ayra jidama bishle o bike ka fe ngoro latimia o de sakaro yere nga uyeru yere dama yere fana bike dubin fe ngore o de rizqan hasana ye do ka foko yan kun wati azro lo dale do mana fisa rizqan hasana o fanana o min halale do don mienga ad lolama ngalodo o tafangale be lobi lakabo feminuna o kacha nga fen shite haram yi nyo amo kanga balwe amas lama kanga balwe nga kechugo do be niya kitabita loyala o kechugo yin o bara chugo yin la na madama makete o kuma haramu tse ke fo ale mo o ngana kerate sa o sisa wala kelete dakurunya mini o de manga ke o konte ali alcool o tad loywa nga mafo baraka na ka alcool law alcool bi ga jelu furaga muso ga jigini wala bi ga kulu saniya no ma di rap manoka don arma de kato alako femi akketugo do bat na haramu kono nga ketugo rabe o baba kono nga dakura era min de alla da to do kote ayere timima de fora no on ga komi koni ko komotomo ni kilimba kilinga absinga buru ka samana ko be buru kum lamo kada ka komo balla na buru konta buru ko mo fo o ba fa albi nas man su ko fe ko mo snaga fe ngadda ko na konta fu mate anno bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam kabile ga bomi ibe sai bismillah ay salamu najuru tera min ye nɛgɛjuru ye halisa ala bilalen bɛ bonya ani karama inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum salam. Awal ko do kabila ga na baso. Aha bismillah. Alhamdulillah ani tafsir la ni ani famna so to so. Aha. Allah kulle ka kulle karamo la. Ani tafsir la ba bila dili. Ne ga dali aka shugo ti me jirana. Ya ka ngabatu kelo na ko. La ka kan yugo dai tundu kan yi tafsir la badala bila assalamu alaikum jode minu mi wele ke fixi la e aka do fixi la be mi me on ve mesure kono ya alema sabati o kama aka mo timme fiew nu technicien man la be waraka aletimme abanga wati chalate minu mi wele ke sirbe kan numéro la wala man ka numéro olu de be aka do gagner la fixi tayin la be min geme ka blangora timme do be amota assalamu alaikum assalamu alaikum miye nege jure alsa labla lembe mudam ne julan watina assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah bo aha ni ngal pla bismillah ni est-ce qu'il faut pour que la TV kono kanwa aha on est par exemple
i nana bitigi dayɛlɛ sisan tɛ i dɔgɔfɛn dɔ wele ka na bon den tɛ e bolo den tɛ e kɔfɛ bolo ala ka kisi ka sanga n'a cɛ tiɲɛ ni e kɔrɔkɛma nana fatu a ko yala ko kuranɛ kumana o cɛ ta kan wa i n'a fɔ segin o yɔrɔ in kan par exemple bitigi ka kɛ ne bolo sisan ne ka dɔgɔkɛ wele ka na o kana ne dɛmɛ baara la sisan bon den bɛ an fila de bolo ne nana fatu sisan o cɛ ta cogo bɛ cogo di kuranɛ kumana o kan wa inshallah o de don jazakumullah nga filana ine mbale me aka folo koni o famna ka fo ka furu siri kono la furu ti siri kono ga ta furu siri ma ga kono ga tori ati lama ga koroto dabla ka tum so ga jigi e so ga ka furu siri o wana ya soro era mi me ka furu siri sa e mi ga furu ka nga siri era ta de ko ray oro bora no fe yani ka furusiri waati se an ka laada préparatori e kono sɔrɔ i ka mamina muso fɛ donc o tɛ furusiri kɔnɔ ka ye furusiri yɛrɛ ka de e ta don donc o tɛ furusiri kɔnɔ ka ye o ye yɛrɛ ta ye a b'a siri o ka guwayi foyi t'o la nka maa wɛrɛ ka kɔnɔ b'a la furu tɛ siri o de kan fo mɔgɔw k'u fila bɔ ɲɔgɔn na kɔrɔ ye dɔ den kana taa di dɔ ma nka e yɛrɛ ta dɔn ka ban o tuma a bɛ siri o ka guwayi foyi t'o la ni ye nɛgɛjuru ye halisa labilalen bɛ bonya ni karama dɔw nɛgɛjuru la salamu alaikum salamu alaikum a wele ka bɔ min bisimila jelibugu bisimila vraiment ye tafsir lamɛn an ye faamuya caman sɔrɔ a la kosɛbɛ yɛrɛ alhamdulillah tiɲɛna imam mahdi alayhi salam a nana fɔ inshallah kuranɛ an y'a faamuya kosɛbɛ yɛrɛ alhamdulillah ala ni kuranɛ nɔrɔ ni a nafaw lamɛnni tɔɔrɔ kosɛbɛ fo k'an jira sun gɛlɛyaw kɔ allahu akbar an dɛmɛ dɔ kɛ ala ka limina da ni lamɛn ba amin amin kosɛbɛ falo a tɛmɛ ko ɲuman ala ka nɔgɔya ni sira amin kuma kulubali ma ko jeli kura an ka foli bɛ usayi ani siribi ani lamɛnba bɛɛ lajɛlen inshallah tulo b'a la jazakumullah an bɛ jelibugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɛ min ye nɛgɛjuru halisa a labilalen bɛ nɛgɛ tarawele bisimila fadal tarawele ka wele ka bɔ min ka bɔ kita mamiri nɛgɛ tarawele bisimila n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ ala ka sɔnna ba hɛrɛ ni bari wa amina tiɲɛ yɛrɛ la kunun dalu min dila nabiɲuman ko kun nka ne yɛrɛ fɛ ni silamɛ yɛrɛ y'a ye téléphone tigara o tarawele a tigara ne tarawele réseau do naam bismillah basu bismillah min ye nɛgɛjuru halisa labilalen bɛ rabuwa sanfɛ 20 80 12 39 dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum salamu alaikum waaleykum salaam ka wele ka bɔ min ka wele ka bɔ tan bisimila an ye tafsir lamɛn alhamdulillah a bɛ teri a tacogo ka ɲi alhamdulillah ala ka dɛmɛ kɛ amina an bɛ sigi an basa an bɔra jigi la alhamdulillah jama ne yɛrɛ tun kana kɛ nin ko min ye kɛlɛ yɛrɛ la nka allahu akbar b'a kun tɛ ka seliko minɛ a sɛbɛ la sisan a y'a minɛ a sɛbɛ la alhamdulillah jazakumullah min ye nɛgɛjuru ye halisa a labilalen bɛ bonya ani karama ni min ye kuma sɔrɔ i bɛ kuma surunya maa caman bɛ nɛgɛjuru nɔfɛ inshallah 20 80 12 39 allo waaleykum salaam ka wele ka bɔ min alhamdulillah Ibrahima Fofana Ibrahim Fofana Bangoni Jɛnɛbugu bisimila an b'aw fo an ye tafsir lamɛn alhamdulillah
yalla amada ko no ta hala man don hakil dina ko la de Allahu akbar yalla ka tafsir la nani Allahu akbar ni ay la fiya da hala man don ma ko Allahu ande de ma fi de inshallah ande umar malik bali ko ka tulu bali Allah klubala ani jamaati de min de la am de ko ta daw ke alhamdulillah do ma ci ko ni la men ni cikin da lafiya wallahi tiya la ta da cikin ta so galo ma barama Allahu akbar am baw ko alu ko cikin o ka tan ni am baw ko ko de wallahi trawre aya ko ci halibi fofana assalamu alaikum alhamdulillah fofana ko na ba ma ga ma janga masha Allah fofana jazakumullah am ba won ga be ko assalamu alaikum wa alaikum salam nure trawre doba bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah allo bismillah doga nyin ngali kuma dundura nyona assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh awle ka bommi ka wuri ka mandura samara bismillah faddal samara mandura daga kene alhamdulillah samara baji ko tino alhamdulillah antri to silanti be tabilla mena insha Allah wala kadu be kalamu ko ere kadu kai insha Allah ya rabbi ala ka tu biana amin amin rabbi ala ka fanga sila ka tikana farana amin ala ka nawdime amin ala ba do jabe amin ato mama kumare ka mandra insha Allah klubala assalamu alaikum wa alaikum salam jazakumullah kami mandra ka befo mandra ka o aka doni be ka ba ka mo daw fana nawa anga dobe jamaatu la sa budono jamaatu ka tala shita le bo am do ga la ga jabeta insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah ka wale ka bommi sabore banangoroni bismillah alhamdulillah inshallah kubala الله أكبر. إن شاء الله. أمين أمين أمين. إن شاء الله بسرعة. جزاكم الله. إن شاء الله. Dia min kira bسرعة. Dia min الشيء وكتب. أتكلم رجل فيديو بي أوديو بي. وعليكم السلام. Halo. بسم الله. Halo. وعليكم السلام. Wala, ada lagi nasi di bawah juga ni. Lama nasi. Kamu kalau Nasi kan. بسم الله. Ini kalau ini anda kamu suka silku kita. Ko ni fini do fini ma tena i tembuni ka ko ika se sabara de tatu kunai. Ko ni mi ma se sabara da tu ni ka fini ma se sabara da tu. Ika se do i. Allahu akbar. Termoga bna jabi da. Ko mara. Saka sin sabara da tu be ika se da na ika kalma. Mambalom su chendo fendigia ani banaya ani nyese kula ubema ka ko tagado silama de kono nyese ndabara dargo nyemulo ra datu wata mami de senegalay ani mami lafiya me kana to kono ko silama na ma lafiya lo na mado kamo o ira gira de ko foga sire do ala gara tele mbe ya finira kundi soro ga lawol ga mate adama di atoydi muso kanda akam soro ma kuna fezor la ka da kanda la
fini sera atwa di kwanye kuruma kaba ika seliga fiya ko ga sengo da duga bulu nyanda duga mi o yira jira o fama de nyaw de do islam ya kono fama ruti ala soro ba ke amadu re fanda minu ala karaw ko ko o ruti fini soro fa ta so hagera la ku ka gwangu na nuga yira jira ani na bulu tiga do ne dine kono te dine de al balaga dine fama ni mata amina daud bayu ana assalamu alaikum alhamdulillah jazakumullah masha Allah sagaw aba ga dani ga sare tene ka do sige rame o masha Allah ame tene na la ko amadu siribe tene na fudu bay do ne lula assalamu alaikum wale ka mami ye suba beso Musa bismillah Sundera alhamdulillah insyaallah alhamdulillah jazakumullah alhamdulillah wati asbakoro sirasa amanga tabau jadi kalabba min nulu tara ina anga kulubu ya go assalamu alaikum awale kabami kabami senu bismillah ko ni mo ko mi bangba te ina na au be bangba te sambe ai ka family ko ba tiga do kai wa be tiga ko ka kala kai inshallah kama ka bijabi jo ko ngega ko mala baraji ni imata de dina na family ko za do kai ko na kala kai amate ai ne masa atwadi silamate afatle ko fe ebi do ga ala ka hinana o do be ga de kamina nyana ma do Allah subhanahu wa ta'ala ya yamara de qur'ana wono ga fa anga fa qur rabbi rahmaka ma rabbi yani sawira ala hinene bangi ma fula lay kum yene fitini la do tibo mi o islama ta islama yo tolo nga mi islama e boral da ala ko ni wala minge o barka da o do nyini o barka nyini o kuma na o do ke nere ala de o mina bae ala hine bang ba fla lay kum hine na fitin na tibo mi o ala maslama ke shartiye de nga ere minye de comme e bora olula ala ra kala tigono kiga do ku o kuma ni bang ba fatra e ma do ke aye adonga ko ala bi ka baraji dimo wala bi goda di ifamo kono wala may bang banye atiti ma ala bolo fiu do shitibe Allah subhanahu wa ta'ala bulu alhamdulillah wati bana aywa bina fo wati bana imam fo e mana jonaw assalamu alaikum e mana jona alhamdulillah alhamdulillah ne bulma tafsir ba kada jini aha tafsir ba ne ya rabbi ya rabbi la na soro ki megira na mina bulma da ba kada jini amin adan tafsir ba la shijan kira ni sa ba kada tafsir ne la kiyaman gani amin para sai ba ma diga nora na suka cikin da cikin da da ya kada soro ki megira amin jazakumullah jallo kami corba fo jallo kam fu ka bela jele fo aywa bara sera fungerla ami do ke jamana no koromi na mo ke ga koro keledo minu me fangana bi ala ku
وحكيلو أنو كولو أنو كفما كوبا فومو نولو بتا بين جمانا كبولمو جمانا كباسيمو جمانا ككليامو جمانا كشيلمو كبو جوجو بلو سيغورا جوجو كنكا جوجو على دبو دو أن دو يا ربي على قدو أنو بلا جليته السلام عليكم داول بايو الحمد لله أما تفسير لما الحمد لله أنت حديث الحمد لله أنت لك فلو ما دام مين على كفر ما دام كفر ما دام مين أما فلو مشنر بين أمين إن شاء الله فلو بيطعم جماعة كل بين إن شاء الله كذا فلو بجراي أنت الإسلام الحمد لله فلو سيد تراولي ما هو جماعة بدر أنت تاني الإسلام سيد تراولي أبي مسيري كنا يمبي الحمد لله الحمد لله تفسير كرولا يا الحمد لله كان تسري إن شاء الله نوكا مشنر دو نداو آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغيو أمي فانا بفو جزاكم الله إن شاء الله شكرا أنا كل بس شكرا أدو يا مين أبغى شكرا أدو على سنة كلوبالا ألو جرا إن شاء الله ما شاء الله الحمد لله بغيو وعليكم السلام لامي فناني اللمني بفوي جعفر بواري على كهينانا jadi kala ba nyona ka do bari kulubali do mangura apana taranyina ala ka hinana Ibrahim Maiga Ahmeda president kolo mali kono ya apana ye anja wayina ama fu mo ninye apana bu ko kata inshallah wasallam tungara tafma mena ana ko ngaja Allahu akbar benga bazmana Allahu akbar saka foga ba nga do bu bele jele nyana maw ame do ga ya rabbi usra ku to jija ani farfana mina dina kula ala ka ne naw bele jele kete segu damele ni nyakote nyama sore be matuma almami arabe be moko yabi farman dala doni corona na nga fulbe num bele jele inshallah ndabura ko besa wati sira amani ala fa ya rabbi tafsir kene fe no vex sigira mali kono akabe barka akabe jidi akabe baraji anatanga ako di malimo musobe atwari nyama chiro mina sole ngono ya rabbi asingana barga ako do malla kaya fa malimo ka ina malla amisi aka jamana nyamaw nyarla kaw turla kaw abi fle abi nyin ngam mali ko la sini aka na sawulu blangelaw ni sanduru kelaw to ko foto trege katabana yere na aw ya bolo shiwe be na fulo kama foto te joble fu kaye aw nyena atama tuka zaka fa mako tuka foila o kuma lu bitle naw ko ne duna foto firla daga nga sawulu bla gran nan gran nu amma mayula min jome arugo do fana kra kerengale ni hanni kuy bi jo ibaraka nyaw giso o dona kaba o kuma ya rabbi ala ya bunyami no nyar la kawla ani tur la kaw buma tani shato yogoy nga yo de kuye mali kono bi wana mawli ala ba mina kanga mina tigomi neta do hala wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh